Ja sam Mirza Gosto, 17-godišnjak iz Mostara. Živim sa cerebralnom paralizom. Svaki dan je pun izazova, ali i nade. Moja majka i ja se trudimo da prevaziđemo svakodnevne teškoće. Moja najveća želja postati samostalniji uz pomoć elektromotornih kolica. Dok moji vršnjaci odlaze u školu, ja učim kod kuće. Sanjam o danu kada ću moći da studiram informatiku. Volim izazove koje informatika nudi i nadam se da ću jednog dana postati stručnjak u tom polju, te biti novi Mark Zuckerberg, Sam Altman ili Bill Gates. Moj svijet se vrti između kuće i škole, ali sanjam o putovanjima i istraživanju. Elektromotorna kolica bi mi omogućila da doživim te slobodne trenutke i budem manje zavisan od drugih. Vaša donacija, bez obzira na iznos, pomaže mi da se približim snu o samostalnosti. Ovo je poziv na pomoć, ali i prilika da zajedno stvaramo bolju budućnost. Vaša podrška znači novi svijet meni i mojoj porodici. Hvala vam što ste dio mog puta ka neovisnosti.